Evo kako da nikada više u životu nemate PMS. Šta je zapravo PMS? Sva osjećanja koja gurate pod tepih, koja gušite, a koja akumulirate tokom svog ciklusa, tačno pred menstrualni ciklus vaše telo je jako pametno i ta osjećanja još uveliča, učini da su još jača. Zašto? Ta već postojeća osjećanja koje ste vi gurali pod tepih, jer koja se javljaju iz raznih razloga u vašem životu, ta već osjećanja postaju još jača. Zašto? Vaše telo želi da vi pogledate u ta osjećanja, da razumete zašto ste nakupili ta osjećanja i da ih se oslobodite. Zato što kad ih akumulirate unutar sebe, ona vam štete. Znači, to je jedna pametna funkcija vašeg organizma koja u stvari služi da vam pomogne da se otarasite onoga što se gomila unutar vas i što vam otežava život, čim da se osjećate loše. Kako da nikada nemate PMS? Nemojte gurati osjećanja pod tepih. Nemojte gušiti svoje osjećanja tokom svog života, tokom svog ciklusa, već odvojite vremena i pažnje, energije za ovu važnu stvar, da razumete kako se osjećate, zbog čega se tako osjećate, šta je to što vas čini da se tako osjećate i da osjećanja prihvatite, razumete i otpustite regularno u svakodnevnom životu. I tada neće biti ništa nagomilano što će vaš organizam morati da izvlači na površinu tačno pred ciklusa. I nema PMS-a.